Sama mo to. Sama mo. Sa kopra. Odo mo. Let mapasok mo. Odo na bigla. Taktari na bang muhil. Tiap silang nila. Bang Junior. Tiap sa silang nila. Pasok dito. Ngabi. Pasok. Sa ito may mga. Okay. Apa siya? Agak bega dulu. Iyo. Helpre foto. Kamu tak kurang somai. Kete kurang somai. Mangaramoti orbu nibaken Kaimaro ari partidi Amen martua maaka namate di baba satuhani Olanya tipu di dokter dini So manasida dan parikulon nasida Aina mangihu mati nasida nanila nasidai Amen martani yang mahita Ali Tuhan debata amanami nadi banua dijang Moro debata na punahani rodi suding ulunani Selehon mahira siro hadihami Semarla siro ahami Baikahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Satu tangan mato tido daging kami Asa ulang Tuhami Ujung ajal nami Selehon mato tinggi manugulu Tuhami Asa diramoti hami Molong polis kami Durani lingkuman ni hamati hami Natima
maroham. Panasam hani subut lapanangan pasuding gani. Amin. Nanti itu keluarga Lako Magabutano Nagasan Pangiyang Manila na Pagdinggan. Do musay pangatokon tadi on satu na. Edomu sepamatakon sian tanah manon suang mangolu bahenoni Tuhanku. Haleluya, haleluya. Rap mahita martangiang tangiang hato patay. Ale aman amin na di banua gijang sai pinarbadia mangkuaran sero marajon sesau monmoroham di botongon son nan gijang le matuhani sero mulus siapa si samarusan nami song panasan ilusa endoan na maglusa Tuhan una kami to gyuto pangajunan lalu mami siya pangago ayaw na punarajaw do tagago gloria sa ngapo sa ililing na. Amen. Asin ni roha ni Tuhan ta Jesus Kristus. Dohot holong ni roha ni debata ama. Dohot parsaoran ni todi parbadia. Ima na mga ramoti mama sumasu. Dohot mga puli hamu saluhut na. Amen. Maradya mahidalos diruti marohot manudok. Say masipayda doon na prosehit at deon sa tuloy. Say masipayda doon na prosehit doon sa Hei, nih, nang digi. Ini Pak Razis nih. Ini di si Razis. Lihat dong buri kan? Di dong buri. Aku lah huli bude deh, ya pendon deh dekat. Rapusa. Oh iya, oh tak kita deh. Ale mangaplo nih. Buci-buki tertanam som deba. Dah oke. Perpukar lain mun satu mun. Ngocap di masih silang nih. Kenai kan nung ni. Ada motor masih seperti silang, isi sampai sih. Iya. Ih, bengulin nak kan? Naposon di sebelah dikua, karena bakin nah. Berhubus tapi lain. Mah naposon na, penebek nah.